Kaya sa tutungom sa sabat kumatatid insanan at ako pakatilaw musam kanaw misis at ako isang sambayang. Kinaringan asundo isang kerajaan sorga kung sikaw datatuang diti kano kaguyahay dat kapag yampay isang krisisan na sumambayang iti kung sikaw lagi matad pangimbulayan na panambarasan dat bayno ikano dat mangigit dahay misam kumadia ampay ka nagi kaindalanon kalambusan ko maya dat panambarasan iti nga atibus kosadot korikot muntokot makanan rohani dahay tatong nga bayno paing ka nagi piramutan nga alumis gisamdat apupusan iti kay sisan dahay tinasambayang dahay so ang rantuhan Yesus. Amen. Insan pod muboros ako asan ng tatuang kumadatid insanan tatuang iti miniampay to kod binabang singa ang sanang ang lumisilat sinding delat ang dusun ngay ikalansanan dat harapan na kaguhot tinimungan da suway te ko it mindaw dat isinding dusun iyo ho piati nga ay so ka anto bakat ti kumon naman sinding milo na di manambora sa dusun nga ay so padi sinding ka dusun da idon da minamangon jadi harano pohom manda ko pailango mila dati man ano dat isuang katimpunan tay ko kalimpusan iti titimungan kasari dati manikid tuong tatuang di kanihab ay sa piramutan dat DJ dahiti hom namuti milad ay bersiaran da ay so digi oy milo po pamisunod dilat sel ko milo nga koit gunoon da iswanggat ay bersiaran kita tong pabay no nga iso kaguho pangimbulayan dati dat gumu kolo ngaran-ngaran na nakatalib nga rohyano kuno maganul na tulun-tulun da miagal dati iswang dat ay panambarasan dati tatuang da bay no hapadam turu itsuang tulan kedua titulo da Yehuda piro-piro nohot ay tanak di Liyah di Naraitan inapay kapagulo di iswang panambarasan tinga karay ti Ruben Simeon Lewi tatuang nabay no Yehuda ay lanta ko dat ay sayra na pod oray tanot Yehuda nanunod kayo sa roda sa kira na po raytan dat ay Yakub kahom o gumu ay sarita karait di Yakub Esau kapiyon to kidit sarita di Yakub iyala na hinakapiyudot nakapidagang nga aretan po Yehuda nununay pangintutunan datid karait da Yehuda aya makot-sakot pohot piramutan da hinag pakanta nakalaso at tinggin iti
malu-malu dilalainkan. Oke. No boros dat Yahudah no petinga no susu sumilih dat woyoon. Pengkuro nang kuisiad no raitan dat no kuro tu no susu isio kinarikatan, kinahinaan, kinintalangan di Yahuda komoyon dat ay woyoon pemimpin. Isya na patinga tanak kakaapat tadi karuhang di aku boko pagulu Ilya. Okon naraitan dot isya nangi kadaw nga woyoon di pagilitan diolo demogyong Pinay. Nakuro. Piro-piro hot ay komoyon di papatamod kuto generasi siya woyoon di tampinay-tampinay daw. Nga antakan na podit manda diolo patayo Yusuf nga Yehudah na minanahakot ay pemusarahan do at kondisi lo patayo nga man nagi padagango nuno di kauntungan dati mematay kasyo. Isuanggat kejadian talun hapadam turu ayat kedua hapadam monom. Boros dia Yahuda kumadi tampinay nga daw. Nuno nang kudi kauntungan deman to kanelot adik dati patayo. Man dati lisok ko oraha daw. May pagi dati dagango kumatulun da Ismail lilo nga kada toko pokukuraya isiyo. Tu isiyo da polo nga tampinay dati. Taput pusad dati. Irina did pinakinangaw di tampinay-tampinay di siyo ibinoros di Yahuda. Talib na padihit padagang Midian numandi diolo patindalo Yusuf mantadi tarobong idi numandi padagang kumadi tulun da Ismail miampai 20 sikal perak. Yusuf na padi nga nigitandih dat rinumikat dahil Mesir. Jadi iso na pohi kakitanan dat pengkuro nangkud isiyo na polo nga woyoon di tampinay-tampinay daw nga hali pia tanak kakaapat isiyo pinakinongaw igya. Irubin ka daw nga ay harohi ginawoh dat nuridih manalamat ti Yusuf momogompi. Intanto ka pa Yehuda isyo ka daw nga harohi ot ay boros ginawo dat manalamat ti Yusuf tampinay to kay silo kada to ko pupuyo isyo kada to ko pokorwalay tampinay to kay taput pusod to kay padagangon to ko nagisilo ka. Jadi Rubin no po nuka Rubin yaw isyo nga haro himotiot ay pemusarahan isuang kejadian taluna podam turu ayat kedua na podam duo boros si Rubin kumadelo tok kada dati may potuntugo oraha tamun tako lagi sedia robong kada toko kukuro yosio miampai do tomodon dot manda siyo pay duo Yusuf igitan di siyo gumuli kumatapa daw. Jadi haharan pohot it pengkuro hitit mogialala ko pengkuro lo nga monopot na po kapiyo sa kira borosan dati Rubin monopot na po kapiyo mengintirung sebagai
ay tabangon do katuahan monopot na pa kapaisyo milo na po isyo bo na monopot na kapyo nga harohot salam ngampu haro salam ngampu dahil paingkurlo ka mo da salam ngampu it harot tujuan dot ihiri pain lisok ina pagay boros sa tangol di nga ada udang di sebalik mi kah ada udang di sebalik batu menguhup nga hari mata modern jadi irubin makianu dot ay perhatian makianu pengintangan di pay maha-maha mantad ko it yelo dumugyong Pinay isa na poralan mandanda siya pay duwa Yusuf igitan dot kumadi tapa daw alumis muti karangahan nga harmadi kamayan dot kepentingan pribadi dahilo irubin nga pinakinongawi kadaw nga inapadadihit ikosondoton kapya mandadi lolo nga patayon nga mantadot ay boros di Yehuda ay say kauntungan kada toko kukuroyo isiyo akon kapatayon nga mantoko padagango jadi pinakinangaw di tampinay daw iri na di kakuaan na Yusuf na padi nga nakorikot dahil ang Mesir. Piagalan nagi mandati pitipongo mandati pirantayo yo Rubinom Yehuda. Kang ami matitid it miagala momili tong YB isay undion analisis YB iti dia poingka YB iti dia jadi YB Ruben hari ginaw popaydo di Yusuf YB Yehuda ki ginaw gadu no poilo gadudo dia lolo nga milo no buborsan no katuahan dat tanakin liadat kumoisom kumaapat Sayra dot nakakahi Yusuf dahil ang Mesir nailan to kadid giso midid nasilih di siyad Perdana Menteri isyo nagi kadaw nanuan do kuwasa dat mangaturidit ay pangakan nga kanan do hilo bekalan makanan gandum menolaw sidi nga nokoriko ti kadaw hilo do Yakob aiso no di takanon nai no di hawagas orang kud haro hilo Mesir pagiangat tadi minedilo di Sairan no koriko to hilo katutuniak Yusuf diolo nga iolo no padi magyang Pinay no di katutun di Yusuf nakura tu ako tutun pira taon dot nakapitang kiyan kuno pa silap nga antakan no padi nakakad hilam Mesir Yusuf pikira-kira daw dam turu taon kay siyo jadi imo na laos pira taon turu taon dot pira taon di siya hilo gilan kaydu nagi tambah 7 tahun kalimpahan man po borsod 2 tahun hilo gilan 1 tahun hilo di Potifar talo turu tahun lebih kurang hapod tahun aga-aga lah aga-aga hapod tahun mod hapadam miso hapadam 2 tahun karikat na pod hapadam 2 tahun
katutun ko podo. It amu na kombal ko ruba. Korikot hapo dam 2 tahun mantan Dubai no. Udah dit haro nit katutun ki. Kon pondod kumukup kuku padi turos dohon no pod it rampam buat gin i sinumikul o gumu na ako atutunan. Nakuro. Okon ko kalihu nga nakasimban. Nakasimban ako rasurason, nakasimban at ay okon ibo ko i nakalahing irit di nga haro himutiga ka piswayan dat kadi monopot lah. Sekirad i napahit koboboyuhon dat koposiyon nga ano po tumano dilat ay nasihat dat kalidasan numantad dat kinarahingan ay minsadu mo ti kakitanan. Kadi monopot. Haro hitambalot to kita datin molahing no. Nakuruto molahing. Ipangangakan di siya panginginom atur-atur. Iri pagid. Ako mo itambalot ko kuno katutun ka ko nga. Kanto hi kamuyan tokod gaya hidup iri mo. Iri na risoro ko. Nadanda alumis sanang karangahan dat olohing o kita kan. Ay. Olohing mo disit. Molohing isit to kita ko hoy. Iyo na podingan barsat di ay suswa. Nadi ko purimanan ko hoy. Nga kira-kira dapadam 2 tahun. Ay atutunan po bo. Nga sayra na pagyanda dat ay hirid istana raja mungkin dat haron na di nga itong tupi ipanampakay nga ano ang ginagina sumonsad po bagay lo di nga anak katama ko piyo bo iyo di nagay kaubasan dit ikomundo ramat dit tulun-tulun dahirin istana ako niko sambarang got minsan sad tao mo dat iya dati nam iyati piyamangkod iyayati nga kay hiyonan na po monan sadam susuay nakapurimanan iyasan sadot nga ano simbayan ko pi nakapurimanan no harap po painson so diat tilo o konpondod mintong ka kumoilis siya nga painson so di kasali siya diya nga susuay mo ti kapurimanan no nga sakirad painson sa diat tilo kanu kumoili nga kasyad susuay tintan o sosonaw pakapurimanan ti dit ay so pakasalahan ko piyo to kito ay numaro nila right kapasalot o tutunan. Jadi karikat dia hilad taguang Yusuf bah pengkura dia hiri atutunan di Yusuf iyolo asyo gisam mo po bondad ang ho po dam 2 tahun dat katangkiat deman tanda kampung kailo po benda boras daw sendiri bah na pengkura podam 2 tahun alihuan ka boras sendiri alihuan ka dakot boras dusun podam 2 tahun nakombal ako dat nakayan dat ay nakombal ako ikampung kamurutan miampay do kamurutan tinaro murut to kailo ko namati mimbor sa murut ana atatamaan to karati na dit iboros-boros sa manamatama ipapakamu mo oratian no kailo naman ko mo boros salinay dat piro 3 tahun turu tahun nga
ilagyan da tinaro murut nga agumuit ay bansa ilo bohar ni komondot ay timugon, baukan, murut tagol, murut tanom, nga kaylo naman kaylo na ko pa mimboras la, kaylo mimboras ay so akuri na taoratian haro na po hatu sa borosom. Haro pakanto tongo do na ho pod da taoratian la. Nga pero no di taon na nakatangkiad 2010 2007 ay muti alay day. Haro no tongo taon nga ako na kaylo mo boros karati pakasari la. Ano kaylo mo boros kaylo pon dadit itaong nga sanong ako mo yun. Iri no gita saro to irigay kapagulod patudukan da tulon. Miagal ko imulaw nga orat ay kaylo pon nunumulaw murut la. Jadi Yusuf pengkuro. Kaylo po isiyo tu irigay boras di siya gulo. Nga inapagay kamoyan ko di nga boras ko napagya kapya nga dusun. Inapagay muro ti di nga boras sa kumoduan na nailan ko. Kumano pa nga haro pa potensi dat alihuan ko. Nga itinapaboras sa dusun tu boras mantada po insanda dom milaw na kumondat ay alihuan. Yusuf padam borasan na po dati dah podam 2 tahun. Ay siya kaliho. Oratian siya hiboras itam magyang pinad mogyo solosol. Sayra na pod kadi Yusuf man mo ti dako pori ko tad hiti-hitin inatadi dako kumulakan ka nga hiri na did mogyo solosol tok iti na matudi kapiyo balasan dit ay dalanid di tampinay dati tiso dilay dat kada ako dako iyatiya ka nga maanto koy giya ka. Mingkarawhot na yung supot pira ko magyang pinay har hino panakot malahing do kayo paimpasih potapa do kayo kasyo do mo kilo nga mintamo-tamo di mamakay juru bahasa. Okono kon gayadi kapiyo dat ay popolisok didit aga-aga di tampinedo na di lo kaga di ino po itaguangan nila di nga itadi dilo sendiri. Sera di ginumuli yolo dot hilad di Yakub paingka matidirid kadde po kano po didit ituan do hilo nga igitan do kayo hitam pinedo ko kumulakan. Ano po di igitanom ay tokom ay so namuti pangakan nga kantokot ti ka. Hitidid o kita dati iti 2 tulun Ruben o Yehuda. No kadi Ruben yaw. Iswang na po boras na po di Ruben. Iswang got Kejadian 4 na po dam turu. Ayat ke-8 gisom dot kasiam. Ay siyaw. 4 na po dam talo. Pama. Apat na po dam talo. Ayat ke-8. Boros ka na po di Yehuda kumadi Israel tapa daw. Pulagdasan na titan kitim may miyampay doho. Ihay no po nga
menuang suang ihaidet mamanaw. Moit iyati na pom patilambu sa paimpasim kadadad apatay. Montok dahay iya tanganak dahay imanangah gidia. Iho nanda mananggung gisyo. Milokodot manugat ti siyo mantadoho. Sakirana pod ako igitan siya gumuli kumadia papailid itaguangan no. Iho nandohot kaduso kumadia. Dapat tilambus. Sakirana padadid ato kati berlambat-lambat induo na matuday hay nakapisaguli kadi Yahuda. Paingkukura hi irubin yaw demi na nakatawaran. Minanahakot ay pambayar di kaangayan di Benjamin. Dat may tanod dahil taguangan di Yusuf. Kano po siyo? Isuang kejadian 42 ayat ke-33. Beras na padidi rubin kumata pa daw kodua tanak kukusay milanuman patayo da sakiranod ako isya igitan kumadia patahako na isya isuang longon ku igitan ku isya gumuli kago kumadia ngano kadi Yakob ilo na patanak ko nga amoy hilo miyampay do kayo tui na pa'y tabangan daw nga napatay isyo pwede nahalo ka. Iya dadi labora si Ruben nga ay di Yakob atumbayaan. May na di Yahuda hi Yakob barasay minakinangaw Yakob. Minakinangaw di Yahuda. Ruben na po patayon na pala tanak ko dat ako na atumbayaan ka. Nga kaubasan ni mo ti daharot yun di. Haron na po hit borasan na po it sakirad kasala painsala to ko. Kadang-kadang got apakay dati la di Ruben. Nuka. Ako na po atumbayaan ng putulon. Kako no kuid putong jari ka. Ako na po atumbayaan ng putulon patunturo ko ka. Idi Ruben na tiyo di. Idi Ruben na pisinani tiyo di. Sakira na po ako hi Benjamin ay gitan ka gumuli patayan na pula duwa tanak ko ka. Idi Ruben na tiyo di. Ay ako atumbayaan di tiyo di piya. Kadang-kadang kat yati nga lumisok tokod mantadidit ay extreme ko piyahot alasan niya gali Ruben. Tarang-tarangid painsala nga nuka dati. Ay ako mo ti pinapawonset tiyondo. Patayon no kuno pada kayod. Ay lan no kapiyod. Ay iho pinapawonsoy. Iyaw nagimando. Pamura nob no. Pamura nob na itiyad. Haro no hit. Miyagal ko may panakaw. Asingod-singod. Di dandat ang ulon. It agugusaan ni mo. Ako kasupan ni mo. Nga nukanda dati. Ang ngay ko pagi pakintang kat ako na kapi atumbayaan iho ko okon kano. Taw-taw iya ni gimana kapi nga pamuran na no dia lo. Idi Ruben dit ya di. Patayon na pala tanak ko ay ako no ay gitan siya gumuli ka. Nga nugyadi hot. Nugyadi man no mamatay. Nga ilo no ralan di Ruben nilad
monopot tematuda ko piyo manaha ko jaminan dat ay haro ko yakinan di siya tani siya papaguli kago di Benjamin. Yehuda ay siya karay ay mamatay katanggung kunda duso kan po siya nga ailan takod iti na pomolohing yo kayuhi agumu tanganak kailoh kawid isay tanak ko ikatumbayaan na kayo. Ano pa nailanong paingkura ka piyahi rubin nila to ay di ako kaharapan tanak piya katuahan. Ano di ilo kaboborasan di siya orot ka piyahot ay pakuaan dat gini ka piya katumbayaan dat yolo ka piya gini koronob jadi letila ba koronob nam sekiran iati piyan isa tinimungan manahak pano ko piyo katumbayaan dit i ahli itambalot nusuay nga apa kay nundolo di rubin it extreme ka i bersumpah no di ngay kinorohingan ibu saksi bo kanundo bisa maharay di bersumpah. Jadi tumbayan ako iya kayo kikaruhanga tanak katutun ko tanganak do kayo kailah ko ako kura kaboboyuhon dilo milo nang kuilo katumbayaan milo nu harapon itanak ka kapagulo no kan pasal patusinam ajamin Ildolosod tanak ko kapagulo pasal patusinam kada ni siya may paharapay la kasi kamatu it kapagalan no bo tanak ko kumadwo betia kasim pasal po magonso ko ba pasarahon po siyo anak ko kumalo Alfred Golimas pasal po it juru acara pasarahon po siyo tanak ko kumaapat Yehuda pasarahon no siyo kaili sila mimboros ka piagalan no pada di Yehuda Yobin agayoh mati o di Rubin nilo dot ay nurid di cagaran agayoh di siya cagaran itanak di siya nukas siya isuanggat kejadian penuman patayo kasyo agayoh cagaran di Rubin Yehuda nunu na cagaran di siya isuanggat ay ayat kawalu gisobok ka pada mapat noretan nila dilo nga kano po di siya pologasan na latanakilan mo miyampay doho sakiran pod amo nga iyo nohot kaduso mananggung kaduso kasyo maka akulah yang berdosa terhadap engkau iyo na kiduso kumadia piagalan pula Rubin agani cagaran di Yehuda noboros na siya kaduso kuno kumadia ka nga ilan tokod iti sangulo na tapa karate iti tanganak daw katutun iti tapa iti tanganak isay katumbayaan siyo alipim hapon nga haro no hit yo di nakahantagari bogi haro no hit kaharapan no okon ko insa nani tanganak nga magiagal haro no hit kau kabo kunsi da ginawon ipam kuy dalo nga uli karena dat
ay mano po kadit ay tadi no dihom iridid pinatumboy ako di ka. Oke. Jadi ilo na kamoyan dat sebagai sangulo no malahing katutun to katitanganak da. Sekirad amom intutunan dia moy dat ato kay obungaw. Ilo pia tanak sendiri lo nga kadang-kadangid ay kailah pia sebagai sangulo na tanak nga haro kita ngarato ginawa mo ay padulid mo lahing no kamo ay padulid iya na pa nga mo lahing daw ko okon kadang-kadang garutumon lagi mangko di tanak sendiri yati sebagai mo lahing saya no padidat ay pinatumboyo di Yakub Yehuda da mangigit di Benyamin okon ko nga sayra no po minaga kundi Yusuf dat yoho iti Yusuf itong pinay do kayo kasyo ginumuli di kaguyelo dahil di Yakub Yehuda sinuho di Yakub dat mangatur iti pirubahan ng kapamanahan diolo kapamanahan di Yakub da may ba di Yusuf okon ni kay tanganak kasuay Yehuda iya di haro nakanto ka piyot ay bakat imilak kamoyan da consultant no ba hikulo ba Yehuda isiyon ay jururunding iho nga ako imilak kamoyan dat jururunding ipapirubaid di dua tulun tay kadua belah pihak imilanuman aturad alumis nday pirubahan haro no bakat ti Yehuda miagalin lo jadi sayra no podot may ruba mamanawi Yakub da may dilad Mesir nga Yehuda at sinuho si mangatur di pirubahan kapamanahan di Yakub ang pirubaan kuma di Yusuf. Jadi ilo na di kamoyan dat ay isiyo na pati nga nakarikot ato kay aswayan dat iti napadit suku Yehuda nga kasari-sari dat papaintalang kat kakitanan kaboboyuhon dat sebagai pemimpin. Iswang kapagindalanon dat tulun-tulun da kinarahingan na patilambus. Antakan di zaman Israel, iswang dat wayaan da kapimpinan, miagal ko Daud, tay ko Raja Salomo, iyolo kadawlo nga mantadi dat ay kinaputan di suku Yehuda. Sayra no pod ay nakatalibot mantad dat Raja Salomo, ikarajaan di nga napiduo, nga ino pa katurunan di Yehuda, minanilambus at ay nasiliwoyoon di hilakawasan po ng selatan. Ay landa ti dat iswanggat pagindalanan ng kinayaon di katurunan di Yesus sendiri nga nakarikot nakawaya ditit suku Yehuda. Hali pia dat bontugan dati Yusuf ikakitanan do mantad po dit koposyon do tanganak ginumayo miagali dit isyon na day wayoon isyon na day aduya nga ino po kinaralano do katurunan di Yesus kinawaya o di Yesus nga mantad katurunan di Yehuda. Tulun na pom iswang ganunon na pakayanon nga asaro tako dat ay sumondi
teko tumay diti sangulo na pamimpin, sangulo na wayoon. Ang paingkan nagi kadaw di iswang da gereja. Ato kay milad ay sa wayoon da iswang da gereja. Tulo na pod Israel di laydom ay korohian na pada kinorohingan da wayoon di lo. Nga mo gikukuh matudin no basa hara raja dahil kerajaan Mesir irid di mo kianu di lo raja di anu ayahay raja iswang tinimungan da tempo bayno nga iati nga no basi dat hara hawayoon hara katua man tokondo undio pilion dati pili ino po taburo si di tampeda nga pili na gindo nga man ginda kago pakomo iri mo ti ita ason ang gohir digi tumbay ano kun iri kakuan daw kondet ay pemimpin da gereja mo ginada tu iyo di ya wah pilih tako pangarusi ka ikuo Edson Salumin parusi luas pengalaman di siyo harap cadangan sesuai saya cadangkan Andrew Talud undio ino pa din nakamanang nga Edson Salumin tumitik ko po Andrew Talud nila timbalan man pa tumitik po timbalan kapili na gidiham man pa di umpak ko kaubasan no hatid iyad di pilihan pa man naging da umpak ko nga perlu to kayo man sebagai harwayoon haro kasari na pahit mangigit dit ay panakawayoon dahiri ilo nawo kanilat karalano iti iswang pia gereja ikamoyan ko diteno man to kapalonti ko man ginda pingkuminay to mo din papaindalan da tugas maano gindo ano ay lalanom paingkuran dokumen yun da di korohian nga linantik to kayo kadaw jadi itinapa keperluan dat pemimpin da iswang gereja nga ato ko olimon dat ay haro keperluan bahkan dat monikid pia walay dati nga haro hiti wayoon da iswang dat ay keluarga Kristen ikalansanan dat ino paday wayoon nga di nga kanudad mangahak dati tumanud dat prinsip-prinsip iswang da Alkitab. Haratakuri at imulayan dati karay titit pamimpin da iswang dat keluarga. Kita na po dati lo keluarga di Yakub sendiri. Nga itino po kamuyan da wayo tidak semestinya tanah keketuahan. Nga berpotensi nagiboda giati tanah keketuahan da wayoon. Da irdih na bodogyan do ribo. Dad man kopio. Nga iswang na pod ay kakitanan dati montok dat keluarga di Yakub irubin day apatut tawayoon. Isiyo na apat tawayoon mangobi pakinongohon nga intangan po dati montok na po di Yakub labi katumbayaan labi makinangaw lebih minamili Yakub di Yehuda. Jadi itino pa di kamoyan dat wayoon da iswang keluarga nga koniko mandati lantak paku dat ini tanah kogulu ka. Isi ano tu isi gay ketuahan ka. Sekira ngandati intangan dat keluarga di Yakub sendiri. Nga iho gya nga iya di tasaro ko ba? Da iho sekira iho lah. Iswang keluarga iho pihak
iho pia molohing iho pia tapak nga aku magakun da iho na magano keputusan pakinongohon takay gay karuhang pakinongohon ni tanak kadang-kadang opo do si talingo korong odit boras si karuhang i boras si tanak nga iya di nabadagyan sebagai sangulo na waya anam ay kani ko iyan po ngay mamutus nga makinangaw takay nunuho kapurimanan nunuhot ay pengintangan dit tulun-tulun dati sendiri. Jadi igereja kadaw nga iya di lagi kani kahit alantik takon pod wayoon atau ketua takon di makinangod borasit anggota gereja. Pakinangahan takay lo. Tu pinakita di Ruben Yahuda dot itinapot kaing kakatan dia lo nga harohot keistimewaan dati sabuntiso. Jadi iswang gereja meniki di anggota gereja iati sebagai wayoon nga harno pongait kaing kakatan orikot dati memusorow nagi hara katapatan haray keperluan dati menimbang santabidit ay mulayan oboros dit ang kaumbalutan dati. Manta didih kanaw takono magano dot ay tomodon do manambayang toko makiano tokod pangahakan da kinarahingan may dai na pay wayoon dati nga kanu dot ay manhakdok sa kadung isuang dot kapimpinan diolo. Kaduhong kad napili toko di naundi toko siya dot wayoon dati may toko noon weso kadung may ada sambayang may ina pay wayoon nga dati di nga kanu yolo dot ay osili pamimpin tisam-tisa. Isay no kaylad ay uwakan no pa di wayoon di nga ay iati nagi kadaw. Boleh jadi iyoho it Yehuda boleh jadi dat iyo kayu kanaw no may toko paindalano it kepimpinan dati isuang dat keluarga isuang nagi di gereja nagi isuang ka kayanon dat ikogayoon miagal ko ihirid tiyanon dati ay sebagai tulun-tulun da isuang ka masyarakat. Bahom jadi pahitian takon dati panambarasan dati totong nabay no. Konsiko dat kinapagyampayan dati. Kanaw misisa takod isuang nasambayang. Kinarahingan isong raja sorga konsiko dat tutuang diti insan po nakapangimbulayahan isa kaguhot wayoon di kanul papatudok dot ralan maya dot kaboboyuhon kaboboroson di manahakot ay sisiwo manahakot din sa samod gisambot Yakob sendiri nga ay nakasapi siya papaharap di tanak daw montakot ay iso kaguhot piaturan di lo antakan hindi timpo do bay no tumbayan had tiso di pamimpin dat napili mantadat nuno pa tinimungan pensuang nagit isuang nagireja nga may no anway dat ay kasanggupan kemampuan na papendalan di tugas dielo gisambot amu da mangigit ta karutumon nga mangigit ta kabuntugan di ngaran tumanehan og gumuot pagumbalan dorogon di may panumpalid iti wayoon ngay isuang keluarga am nagigereja nga kada yelo pologoso suway ka igitayo lo ahako yelo gisambot nuno na pahit
pagumbalan dorogon do mo'y pamaratu di lo nga atau libambanan ina day ngaran luhat kabantu. Kau sikaw Tuhan, tu tamangan heta tung bay no. Wasi kay suab yang patinan do asihat, kanwi haidet mampaid isuang kebaktian data daw sabat. Tinasambayang dahi isuang ran Tuhan Yesus. Amin. Bahin ako po, piruba to ko tutuang gasuab dat ay so no kabaling kahangan.